Dobar dan, moje ime je Aleksandar i danas ću vam pričati neka moja iskustva sa Google proizvodima i Google aplikacijama. Poznato je da najveći svjetski sajtovi poput Facebooka, Instagrama i Googlea na neki način narušavaju našu privatnost, odnosno uzimaju naše podatke. Tačnije znaju sve o nama. Ako vam to ne smeta, evo zašto bi trebalo koristiti neke od Googleovih aplikacija. Pre svega Gmail. Trenutno on je najoptimizovaniji i najkorišćeniji mail danas i preko njega možete koristiti Googleov nalog koji dalje možete koristiti Google aplikacije i skladištiti vaše podatke na njemu. Zatim, zašto bi trebalo skladištiti vaše kontakte na Google nalogu? Najbolji način za čuvanje vaših kontakta jeste da ih čuvate direktno na vaš Google nalog. Jednostavno, ako nekad izgubite vaš telefon ili vam se telefon pokvari, vaši kontakti će biti sačuvani na vaš nalog i možete im pristupati čak i preko računara. To je dosta optimizovano. Isto kao i za kontakte, najbolji način za čuvanje fotografija jeste preko aplikacije Google Photos. Ona će konstantno ažurirati slike iz vaše galerije i čuvati ih na vaš Google nalog i njima također možete pristupiti preko vašeg računara. Također, ako volite da planirate stvari i da pravite spiskove ili planove, najbolji način za to jeste da koristite Google Keep. Zato što na njoj lako možete da sačuvate sve vaše planove i stavke koje ste planirali za vašu budućnost, a i također nikad ih ne možete izgubiti. Ako volite da uređujete slike na vašem telefonu, za profesionalno uređivanje slika preko telefona, definitivno na marketu najbolja aplikacija jeste Snapseed, jer je prosta za korištenje, a vaše slike mogu da izgledaju dosta kvalitetno. I za kraj, ako želite da imate telefon koji će uvijek biti u koraku sa Android updateom, jeste da uzmete jednostavno Google proizvod, odnosno Google telefon. Nebitno da li je u pitanju Nexus ili Google Pixel. Telefon sam po sebi koristi čist Android, odnosno nema dodatnih aplikacija koje mogu potencijalno da usporavaju vaš telefon, niti firmware koje koriste Samsung, Huawei i ostali uređaji. Ja koristim, na primjer, Nexus 4 koji je došao dosta davno, tipa 2012-13. godine, i obično telefoni iz tog doba su danas poprilično spori, odnosno njihovi update-ovi su zastareli. Naravno, to nije slučaj za njega, iz razloga što on koristi najnoviji Androidov sistem, a i kad prestanu ažuriranje za njega, postoje developeri na internetu koji vode računa o vašem Android sistemu i izbacuju najnovije update-ove za vaš telefon. To je bilo otprilike to, vi pišite u komentarima vaše iskustva sa Google aplikacijama, sa telefonima, ili ako imate neko pitanje, postavite, pa se vidimo u nekom sledećem klipu.